Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaghinhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan o sa kamagtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Ephesians 6:13-14, that is why you need to put on God's full armor. Then on the day of evil you will be able to stand strong. And when you have finished the whole fight, you will still be standing. So stand strong with the belt of truth tied around your waist and the protection of right living on your chest. Psalm 27:1-2. The Lord is my light and the one who saves me. I fear no one. The Lord protects my life. I am afraid of no one. Evil people may try to destroy my body. My enemies and those who hate me attack me, but they are overwhelmed and defeated. Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and in His great power. Philippians 4:13. I can do all things through Christ because He gives me strength. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung nanapabay mga sala nga nahibilin diha kay kini. Kung dili na ito isugid nga sa tubangan sa Dios kamahan kini, mahimo lamang babag sa atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Let us use now the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Gamita karon ang imong kabubuton aron ikaw makahimos labing mainungdanong decisions tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Mga buhat ni 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Therefore, magampo ta karon sa hilom. Ama na mo nga langit noon, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga na kami skill sa among panglawas o napay kalantit sa among pangunahuna kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Dili magani kami takos nga mabuhi papan. Ang imong plano sa among tagsatag kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Kami nag-aagad lamang sa imong grasya, O Diyos. Salamat ni higayon nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami karon, tudloy kami, tultuli kami, agaka kami sa unsa imong itudlo kanamo ning adlaw pinagi sa balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study,
Pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome. Padayon ta sa atong gibiyaan nga giduputan sa pagtuon bahin sa how to live for God in these evil days. Okay. So, ang mong Biblia, dias Colosas 3:17, nga nagkanayon, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Unya, ito ta sa 2 Corinto 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So, dias Roma 14:12 usab na kanayon. So then, each one of us will give an account of himself to God. Manubag kita ngadto sa Dios. Tagsa-tagsa kanato. John 17:25-26. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known that you sent me, and I have made your name known to them. And I will make it known so that the love with which you loved, or you loved me, may be in them, and I in them. Philippians 2:9-11. For this reason also God highly exalted him, kinsa maning him, si Ginoong Hesukristo, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven, and on earth, and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Colossians 3:17 again, when believers pray, first, it should only be directed to God the Father through the Lord Jesus Christ, not through other way. Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. John 1:12 also says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Now, we should have that attitude of gratitude. And this attitude of gratitude should already become a part of our life. Bahin na kini sa atong kinabuhi, supposed to be. Kining maong attitude of gratitude nagasugod right after we got saved. And this attitude, kinahanglan, should always be a part now sa atong kinabuhi until forever. Hangtod na ni sa hangtod. Kining gitawag og attitude of gratitude is part of every believer's prayer. Nainom doon ka pa ba niya itong agenda of prayer? Ato na po ning subli o no, kay basig nakalimot na ka, doon na agenda. Ang bupasabot na ay protocol ng imong sundon. Mo to atong gihimuan o some kind of memory aid nga. Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. And P, petition. So mo ni agenda of prayer. Kinahanglan sundon kini. Okay? Akong balikon.
Operation CTIP, Confession, Thanksgiving, Intercession, and Petition. Apan, bantayan ni. Before you, ingon nga magtotoo, start to pray, be sure you do not have any unconfessed sin. Siguro nga gina, nga wanay nahibilin diyang mga sala nga wapan nimo isugid. That's the time nakigbungol ang Dios kanimo. Kadungog ka. Kung dili nimo kana isugid kanang maong mga sala, then it's useless ang iyong pagsugod o pagampo. Kaya ako kang gingon nga, this very time nga, na nagpabilin pa ng unconfessed sin diha nimo, then you're not ready to pray. That's the time makigbungol ang Diyos kanimo. So you should rebound. 1 John 1:9, name your sins one by one. Tagsa-tagsa gid. Inumdumi itong mga salang na buhat nimo, kay kini mahimo lamang babag. Why mahimo nga pag-ampo nga epektibo, dili epektibo. Kaya nga naman, huwag man kamusunod sa agenda of prayer. So, you should rebound first. 1 John 1:9, unsa gisulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nahimo na unta ka ng second nature nimo, ingon nga magtotoo. So, name your sins one by one. However, when we pray, we should be sure it is within God's will. Kinahanglan masayod ta nga nasuod ka na sa kabubuton sa Dios. Otherwise, wag yapoy epekto. Sabot na importante kay ka na. Colossians 3:17 again, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, ato ra kung tutukag maayo kining particular verse nga itong kutlo ni Padugay. Let us focus on this particular verse. We have already learned nga ang tanan, every detail that we do in life, ang pulong sa Dios nagamando kanato mga magtotoo to do it in the Lord Jesus Christ's name. Do it as unto the Lord, giving thanks to God the Father. Kaya bigod nimo, ang atong pagpasalamat sa Dios, bahin kini sa atong pagampo. Giving thanks to God is part of prayer. And we are supposed to know the prayer, proper agenda of prayer. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So, ayaw na nakalimti. Make it a second nature na gyud sa di pa ka magampo. Imong isugid imong mga salauna. Unya magpasalamaton ka sa Dios. Unya sunod, pagampo ngadto sa ubang mga tao. Ug ang petition, magampo ka alang kanimo. You see? And prayer can only be done by a believer. Di man nila. Ang dili magtuto, dili maka-ampo. Noon sound na. Wala mahimo nini. Prinsipyo may itong sunod nini. Prayer can only be done by a believer. Now, the only prayer that is acceptable by God is the prayer of a believer. Not the prayer of an unbeliever. Dagan diya mga dili magtotoo nga sige lang tingali kibot-kibot lang na ilang baba diya unsa na ilang ipang ampo diya. Wa, di gani kaambot na sa kisame. It cannot reach the ceiling kanang pagampua. It cannot reach the throne room of grace. Dili. Kinialang lamang sa magtotoo. Matnguni na, bantay gina.
So, kung malikod, the only prayer that is acceptable by God, nga madawat sa Diyos, mao itong pag-ampo sa usa ka magtotoo, dili ang pag-ampo sa mga di magtotoo. John 1:12 again, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Nay, okay, here is a warning. Okay, niya pasidaan. Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Na, pasidaan na. Do not pray to God the Father if, as a believer, you are carnal. Nakadungog ka. Alang kanimo di magtotoo, ayaw pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan. Ug alang kanimo magtotoo, ayaw pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan kung ikaw karnal. May ba na kung sa karnal? Tuwa ka magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Ang imong pangunahuna, tuwa sa iyang dapit, itawag na sa in English, o cosmic dynaspheres. Magbanos-banos ka, magbalhin-balhin ka, duha niya ka, mga dapit nga may gahom ni gigamhan ni Satanas. Cosmic dynasphere 1, arrogance complex. Cosmic dynasphere 2, hatred complex. Tuwa. Kaya waman, ni mo hingan, di man ni mo isugid ang mga salang na buhat ni mo. So, naglunang ka sa kasalanan. Ug tuwa ka magpuyo lagi sa dapit nga may gahom ni Satanas. So, bisag unsa pang maayo imong buhaton lagi, kung tuwa ka dito sa dapit ni Satanas, then, mahug lang nagpuros mga tawhanon nga mga mayong binuhatan. Inumdum ka na sa itong isgutan. Anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the operational divine dynasphere, is human good. Di man madawat ka na sa Diyos. So akong balikon, pasidaan. Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Dili ka magtotoo. And do not pray to God the Father if, as a believer, you are carnal. Sabta gina. Bugat kayo kining prinsipyo haraba. Only believers can pray to God the Father, but only, bantay, underline that word only, when the believer is in fellowship with God. Meaning, wala gid siya magahambin diyag bisag gamayng sala. Sala sunahuna, sala sa dila, sala sa buhat. Wala. Kaya magi sugid ngadto sa tubangan sa Dios Amahan. Remember, there is protocol and ground rules when it comes to prayer. Dili ingon-ingon na kasayon magampo ka. No. Ano, it's tragic karong panahon na. Wa gyud ni hatagi og gibugaton o emphasis sa mga kasimbahanan, sa mga pagtudlo, sa mga pastor magtutudlo. Wa gyud nila hatagi bili kini mga punto sa doktrina. Remember, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. And the supernatural way of execution is through the faith rest life. There is protocol nga itong sundon. There is ground rules when it comes to prayer. So kung malikon, the agenda of prayer is, unsa? Ayun na ni kalimti, CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So, imo ba nagisuwat diha? Aron di na gyud na makalimtan nimo. Now, diha sa James chapter 4 verse 3, it says, "You ask and do not receive,
because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Colossians 3:18, kini nagisgot og family relations. Wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives, and do not be embittered against them. Now, ato ragong labason sa atong panumduman katong as a review, ang Dios nagapahimutang og upat ka mga Diyos nung katukuran, divine institutions. Okay, let's review. God established 4 divine institutions, namely volition, marriage, family, nation. Mao ni ang upat ka naguna ka mga Diyos nung katukuran, divine institutions. So ang atong volition is number 1, kabubuton. Kinsa may authority? Kita. Now, ikaduha, kami niyon, marriage. Kinsa man ang kanang pango, who is the authority sa marriage? Of course, ang kanang husband. Okay? Marriage. In marriage, it is the husband who is the head. Ang ikaupat, ang family. Kinsa mang head? Ang ginikanan. Gusto? Ug ang ikaupat, sa nasod, kinsa man ang pangu. Mga pangu sa nasod. Presidente, vice-presidente, sa ba ang mga ilang form of government. So, ang balikon, the 4 divine institutions, volition. The authority is ourselves, atong kaugalingon. Kita man ang authority. Number 2, marriage. Ang pango, mao ang bana. The head of marriage is the husband. And family, the head, kinsa man, mga ginikanan. Ang husband and wife. Ug ang nasod, ang mga pango niya ng maong nasod. Now, unfortunately, paminaw, kining kalimutan nga itong gipuy-an karon, naningkamot sa pagguba ni ining upat ka divine institutions, especially divine institution number 3 ng panimalay. Mao gyud kining kalibutan nga itong gipuy-an, buot gyud naningkamot gyud nga gubon gyud kining number 3 divine institution, which is family. No na, nakita nimo kadaghan na karong mga panimalay nagkagubot na, nagkaguliyang na, nagkayamukat na lang. Kaya nga naman, giguba nining kalibutan na. Kaya ang sistema mga sistema ng kalibutan na, iyang satanas. Ayaw kalimut niya na. So niyatas teritoryo sa itong kaaway. Nag-unang kaaway sa mga Kristiyano mga si satanas. Ug ang iyang mga demonyo. Naman na. The systems of this world are of that of Satan. And they're trying to destroy number 3 divine institution, which is family. Okay. Diha usab sa Episo 5:22. Nagkanayon ang pulo sa Dios. Wives, mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Now, mao na mando sa Dios ngadto sa mga asawa. Apan, let us remember nga ang papel sa mga bana is as an initiator. Mo'y tig-una. Samtang ang papel sa asawa
mao ang pagtubag lamang, responder. And that is how God decided. Kung malikon, ang papel sa bana mao ang tig-una, initiator. Ug ang papel sa asawa mao ang tig-tubag, tig-sanong, responder. Okay? Ug mao kana ang disenyo sa Dios. Pinagi siyang pulong. Likewise, as Christian husband and Christian wife, the virtues of personal and impersonal love are very necessary to be applied within marriage. See? Ang mga bertud na karon ang gisgutan din personal and impersonal love, very necessary. Labing mainungdanon to be applied within marriage. Kung buot ang asawa o bana lahutay ang ilang kaminyoon. Now, diyas kalu sa stress, dinhin ining maong teksto, atong gitunan ang naglanlay mga prinsipyo sa pulong sa Diyos, especially principles in marriage. Diya sa verse 18, Colossians 3, wives, be subject to your husband as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Verse 20, children, be obedient. Alang nis mga anak. Ephesians 5:23 again, wives. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, okay. Sa laing bahin, successful marriages are a byproduct of both husband and wife prioritizing God's word. They stand firm inside the integrity envelope. Ang mga kaminyoon, magmalampuson, magmabungahon, kini produkto o unsa resulta nga ang asawa o bana nagpasiuna sa pulong sa Dios. Mao man gyud na. Ay kung dili nila ipasiuna ang pulong sa Dios, wag gyud. Kaguliyang lang gyapon ang ilang kaminyoon. So, both husband and wife stand firm inside the integrity envelope. Barog sila. Ligon nga pagbarog. Kaya about ang Christian way of life is a mental attitude life. So is the success of marriage based on it. So, now, ug ayaw kalimti kadtong napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Inumdum ka, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith-rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Muna. I hope na memorize na nimo aron di gyud makalimtan isuwat. So muna ang 10 problem-solving devices. Pagsangkap ni sa Dios nato nananimong pahimos ka ba niya na o di? It's a matter of choice. Now, to recall, kaya itong inumduman, ang Diyos may establisar sa kaminyoon, okay, as an institution. God established the institution of marriage. Ug tungod kay siya man ang mi-establisar ni ining divine institution of marriage, siya pod mismo, he is the only one who formulated the mandates, the principles in marriage. Sabtag na, siya mismo ang Diyos.
Ephesians 5:25 again, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, ngutanan na po kunimo, kinsa man ang otoridad sa kaminyoon? It is the husband. He is the leader. Okay? Now, kung maupay pagkadungog ni mo nini, din, samta pagayo kini, kay gikan kini pulong sa Dios. Atong ibasihan. Isuwat na. The authority in marriage is the husband, and he is the leader. Again, the function of wives is that of responders, while the husband's function is that of initiators. Okay? Isayo na to ni, ang papel sa bana, mao itiguna. Ang papel sa asawa, mao itigtubag. Now, angay na itong hinumduman usab, nga atong gamiton kadtong 10 problem-solving devices. Nga naman, tungod to maintain humility and integrity as a believer. You see? Mao ni paagi nga gitudlo sa pulong sa Dios. Live your life as unto the Lord, and live it as if it is your last. Di ba? Ito naman ang gisgutan. Balik ko na po na to. Live it as if it is your last. Live your life in the light of eternity. Kaya bigo nimo, inumdumi kini, nga ang Dios ana ay hingpit nga plano sa atong kinabuhi. God has a perfect plan for our life. Perfect. Tungod kay ang plano sa Dios hingpit man alang sa atong kinabuhi, God does not and never change. Di na mausab. And since God does not change, then He is lovable. He is worthy of our love, our personal love. Basta, in marriage, it is doubly important to apply the doctrine of personal and personal love. Ang bana, kinahanglan magbaton ni ining impersonal love ngadto siyang asawa, just as the wife kinahanglan magbatog impersonal love ngadto sa iyang bana. Hinumdumi, we earn these kinds of love from God's Word. Dinhi na ito magkatuli sa pulong sa Dios. Nakunwa pa ta magtuon, sama itong mahibawan. So we earn these kinds of love from the Word of God. We love Him, God, because He first loved us. Nandun ka? Yan ang versikulo nga. Paminaw. A person can have self-confidence due to his capacity. Cognitive self-confidence ka na. Now, ato na pong subliyo ni kay murag nakalimot na tingali ka sa atong slogan din ang atong ministry. Don't forget. Operation SL unsa? BA. Study, learn, believe, apply the Word of God in your life. Tuod na, by the way, ang kaminyoon as we know it is a corporate testimony. Marriage is God's second institution that He established. Now, kung bahay na ganin itong angelic conflict, nagkasabot na magkakonsabot pasabot nining angelic conflict, langit nung away, kini si Satanas, ang nagunang kaaway sa Diyos, God's arch enemy, nag-aatake niining maong institusyon. Ug ang tumong gyud ni Satanas is to destroy it. He even started to destroy it diin niya sugdi sa pagguba nini dito pa sa Harden sa Eden. You see, kita nimo ug ato ning ipadayon ug makimurag ang lapas na gamay
Ayaw kalimot sa pagsunod nini sa atong pagpadayon nini, kay hapit-hapit ang tamuman nini atong pagtuon nini how to live for God in these evil days. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakikamitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat nining grasya. Grasya ra magyuding tanan, o Dios. Bisan dili kami takos, ikaw nang matinumanon magayon sa imong mga saan. Salamat, o Dios, sa kinabuhi imong gilugwayan pa. O dada kami pagbalik kung dinhi. Aron kami makapadayon nining among spiritual momentum hangtod makabot gyud namo ang spiritual maturity, ang capacity stage sa kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.